Kutsite itolo kusihlwa emahhovisini etindvuna tembuso umhlonishwa ndvunankhulu Russell Mmiso Dlamini wamemetela tindvuna tembuso letilishumi letibulewe ngawo emakhosi kutsi titsatse-ke kusebenta emahhovisini. Kantsi-ke letilishumi taletimvuna tembuso ngibonge bantfu bakatsi bakhona emahhovisini embuso kuye hulumende lophumako. Kantsi-ke lomuhla ekuseni bavukele khona futhi emahhovisini etindvuna tembuso e-cabinet lapho bebakatsi bayofunga khona kutsi sebayalithatha lohhovisi. Kantsi-ke letimvuna tembuso time kanjena: liphini landvunankhulu ngumhlonishwa Thulisile Dladla, indvuna yelitiko letemafa ngumhlonishwa Neil Rickenberg, indvuna yelitiko letemtsetfo netindzaba temtsetfosisekelo ngumthandengoti Simelane, indvuna yelitiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave ngumhlonishwa Pholile Shakhantu, indvuna yelitiko letasekhaya ngumthandengoti Lindiwe, indvuna yelitiko letinkhundla nekutfutfukiswa kwato ngumhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini, indvuna yelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana ngumhlonishwa Mancoba Khumalo, indvuna yetemphilo ngumhlonishwa Mduduzi Mathebula, kantsi indvuna yetekulima ngumhlonishwa Mandla Chauke, indvuna yelitiko letekuvakasha kanye netindzaba temvelo ngumhlonishwa Jane Mkhonda, indvuna yelitiko letemfundvo nekucecesha ngumhlonishwa Onqumalo, indvuna yelitiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha ngumhlonishwa Savannah Maziya, labavetile kutsi akakwati kufunga lomuhla ngenxa yokuthi akekho eveni laKangwane. Indvuna yelitiko letemcebo waphansi nemandla ngumthandengoti Lonkokhela, indvuna yelitiko letemsebenti lemikhulu nekutfutsa nguShifu Ndlalihlaza Ndwandwe, indvuna yelitiko letindlu nekutfutfukiswa kwamadolobha ngumhlonishwa Apollo Maphalala, indvuna yelitiko letekuhlela umnotfo nekutfutfukiswa kwato ngumhlonishwa Dr. Tambo Gina, indvuna yelitiko letisebenti tembuso ngumhlonishwa Mabulala Maseko, indvuna yelitiko letemidlalo netindzaba tensha ngumhlonishwa Bongani Nzima, kutsi indvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle kuba ngumhlonishwa Phila Buthelezi. Kantsi-ke kulomsebenti lona beyakatsi akhona labo-ke bomabhalane labakhulu ematikweni kufaka ekhatsi litiko laka-Defense, litiko letekuvakasha nawo onkhe ematiko yakahulumende. Etindzabeni temsakato we-Channel Yemaswati kubika Khanyisile Mabuza, ngina Julisa Mamba, emahhovisini etindvuna tembuso eMbabane.